Jero mangkin jagi pacang nguning ayang. Ring semeton jero sane wenten riki ring wewidangan lo tunduh. Pangtan iraga meyatnya tanpa wiweka, pangtan iraga meyatnya tanpa agama, mangda iraga nenten meyatnya tanpa susila, tanpa sastra agama. Pangtan jero dasar nalit lunga meriki ring jagat loh tunduh, jagi pacang antabang sepen pekaryatnya pebayuhan, mangda dasar nalit presiden ngemicayang dharma wacana, angin titi petimbang, angin titi pengancan, angin separ siku-siku, angin ugar-ugar, nap kala ngemargiang sodarmo kauripan. Pangado angon dasar, pangado angon bekal, mani nyalanang sodar maning urip. Yen jinah ician jero binjap abo melilayangan telah. Jinah ician jero binjap abo melalui jak tunangan telah. Yan jinah ician jero binjap beliang baju di pekane, abo shopping telah. Yan tutur ician jero ada wangon bekal abo nekat mati. Ingat tang sanya ne pitutur jero ne. Jero cepok kan uturin nyan, jani jero rauh meriki mangkin nganta bang yatnya pebayuhan. Pebayuhan napi wastane niki. Niki wastane pebayuhan telaga apit pancoran. Kengken madan telaga apit pancoran. Ane madan telaga apit pancoran, telaga simbol nemadan perdana. Simbol anak loh, pancoran punika simbol nak muani. Yen raga ngelah pianak ketiga, ane ka pertama muani, ane kaping kalih loh, ane kaping tiga muani, nika pesengane telaga apit pancoran. Yen raga ngelah panak telu, wenten ane pertama loh, ane kedua muani, ane ketelu loh, nika wastane pancoran kapit antuk telaga. Nika mesti harus dibayuh, tetujuan api pangyak dayuh entek nungilang tri permana bayu sabda hidup mangda nenten kaicen mala, kaicen lara. Mangda nenten sane kapit punika nemu lara, mangda sane kapit punika oleh nyamanipun nenten metungkasan, mangda nenten ngerangsuk ngerebeda ingyan saning buta kala buta dengan ring angga sarira ngerebeda ring sekancaning buana iraga ngemargiang sodarmo kauripan. Nika tetuaknya ne. Raris bebantenane napi mantan, iwau nebusin ring petluan agung. Nebusin ring petluan agung simbolnya ni napi. Sahananing mala, sahaning kegeringan, mangda sida kekaonang, kewaliang. Ring genah pempatan agung, ring petluan agung, rikalah tempat yang namanya pertengahan buana, pertengahan desa. Irika raris sekadi napi ya cara ubuh-ubuhane leb nrika ubuh-ubuhan ane ngawi leteh ngawi mala ngawi cungtaka leb ring pempatane leb ring petluane mangda nenten malih ne madan mulih mangda tan malih nuktuk ring angga sarira mangda nenten ngerebeda drika kelukat raris kebayuh taler raris wenten pitutur mangkin bebantenane napi manten wenten bio kaonan dur mengala prayasita pengulapan lis balai gading simbol penyapsap yening bio kawan simbol brahma irika ngayap tuun. Yen dur mengala ngayap ring weteng ring dada, simbol Betara Wisnu. Prayasita, prayas lan cita. Prayas punika artinya bahagia, cita nika pikiran. Membahagiakan pikiran simbol Betara Siwa ngayap ring wajah, ring siwa duara. Pengulapan, simbol ngulapin, memanggil, yang dipanggil triaksara, dasoaksara, unsur-unsur Tuhan, mangda ngerangsuk ring angga sarira, mangda ngewetuang bayu sabda lan idep, kita tujuan nyane pengulapane. Simbol Pramosiwa, ngayap yo ring ubun-ubun. Lis balai gading, simbol nemadan nyuciang buana alit buana agung. Makrokosmos, mikrokosmos. Ring angga sarira, stula sarira, badan kasar. Suksema sarira, badan halus. Antuk karena sarira atmu angga sarira. Kekedaseng antuk lis balai gading. Wenten sayut pebersihan. Sesayut sapolara, dirga yusa, paga hurip, lara meraradan, sida purna. Lan telaga apit pancoran. Ayaban tumpang solas, peras pengambian, pinaka simbol isin gumi, pinaka simbol isin basang, simbol isin anggo sarira. Wenten jerimpan punggul kiwa tengan, nika simbol pala kiwa tengan, gebogan simbol leher, us punika suci simbol kepala, nika tetuak bebantenane. Ampun resap nika. Raris mangkin jero mepitutur terkening putu Arya pinaka beli paling kelehe. Yen putu Arya bebengkung, nakal keto rawasang orang tuane rauh ring pekubon jero ne jero pianak titiangan nakal ya dan ingat teken dewek ne bayu kan ipun inggih kalau elingang pang dasa pang sata pang karebelah membayuh yen sing uling anggo sarira druene kanyak berubah sing kanyidang berubah mapan bebantenane pinaka simbol
Kewala untuk perubahan daripada jiwa manusia itu didasari dengan perubahan diri sendiri. Elingang san tonyan putu, tuaria, pirangang bawas jerone, hidup mulut wah cepok, kalau elingang. Di hidup pecepok ngai karmo ni melah. Di hidup pecepok jani resti tiang perti sentano ni manipuan ngelah panak cucu jak makejang. Di hidup pecepok resti tiang meme bapo ni. Di hidup pecepok dari pianak napi munyi ramo tuo tengsan. Mani suban mati ramo sing kalben nyidang nuot munyi ramo di nu hidup jani tuot munyi ramo ni. Sing ada ramo ang ujar alo, ngujar miso, ngujar misuno sing ada ramo kal ngopak pianak ni jelek-jelek, ngorain pianak ni jelek-jelek, pasti orang tua akan selalu mendoakan, akan selalu mengarahkan anak ke jalan yang benar. Kuala yang lingang san pitutul jerone. Dugas dadi nemadan teruno, dadi rago menikmati hidup, menikmati usia muda, kuala do bes bablasan. Gitu nah, kita pitur jerone. Pangsing manipuan, ien putu Arya ngalah panak kita masih nyan patuh, karena ieh membah je lakone. Pasti uling ulu keteben, ien putu Arya, ia sing bisa ningang rawas ramo, mani panak kita kala lekat, panak tadi panak dia diu, panak sing nunggu temu ramo. Karena napi yen raga sai ngai nang sebat orang tua, sai ngai nang sedih orang tua, sai ngai nang sungsut orang tua, mani dosan ketiseng saya, pasti panak raga kal ngetiang raga masih karena hukum karmo ada telu, ada hukum karmo alih jani bakat jani, hukum karmo alih jani bakat bin mani, hukum karmo alih jani bakat bin kehidupan bin cepok, renap kalau raga punar bawa kehidupan kembali. To tetua ni agama ni. Nggih, wus kita ingatan uling jani, yen raga orang yen ramo dua tang. En jelek orang ramo tungkasin dadi. Kewala yen bagus tutur ramo tuotang jalanin. Selaga rago ngalih gae, yen subuh rago magae, yen benar rago masuk, selaga rago ngalih aja-aja. Karena hidup jani sing dadi bermodal warisan. Banggalah kita ketika kita mampu mewarisi kepada anak cucu kita nanti dengan hasil jerih payah sendiri. Daripada kita sebagai pewaris dari harta orang tua kita sendiri. Eling pitutur jerone. Nggih, kita nyen. Bolantas kita jani, kita masih nyan kadek, kentan kadek nola, sarang komang rangga, dingaheng tutur jerone, nggih, sing dadi benyo rago bengkung dadi manusa. Manusa, manu sangyang agama, so ngaraning sesano, yen rago dadi manusa ingat tengken sesano. Nah, do melayang gen bebadang kita. Nah, pang putih bin bede, sing dadi terus melayang gen. Kewalau ingat teng pitutur jerone. Bolantas kita kadek deman sembahyang, deman membakti, lanjut teng te. Nah, luwung te, deman unas ice, resti tiang belia, resti tiang adia, resti tiang orang tua ne, pang nemu perjalanan melah, pang ye hidup ring merje pada, nemu hasil, nemu sekayo, pang mesari, ngerah merto, kita nyendek kita. Yani elingang san. Cepok yani jero ngorahin, ring putu, ring kadek, ring komang, yani ada orang tua. Coba cingaan muan orang tua ne. Oh, cingaan pak meme, cingaan, bapak cingaan. Kita muana kati badang sengah ngale gae. Ingat sing yo ken awak ne lemah petang yo ngale gae kati pangengken pangalah kati umah ne umah caro puri bone. Jani ngelah kati sekayo amone bersyukur san. Len caro jero. Jero hidup satu orang tua bercerai. Karena jero sing nyak ngayah sing nyak ngiring kesakitan. Ping kalih lantasan jero uling SMA membiayai sekolah jero sendiri karena orang tua sudah pensiun. Orang tua subuh sing adu angon iyo kan subuh kewah. Uling SMA, kengken caran pangidang mayah masuk. Kuliah karena jero dot pang dadi sarjana. Pang tamat S2. Jero masuk ring IHD. Mayah pedidi. Masuk iraga pedidi biaya sendiri. Kanti jero dot pangelah kan mobil yang ken carane. Punduh sekayo jero neben nabung. Nabung jero ngelah jero jinah. Subuh kating ngelah jinah. Maro jero meli. Yang sing ngelah jinah tan jero meli karena jero tan teman nyicil. Kita, bolantas kita, nyidang di usia 20 tahun, nyidang jero meli tanah di Wiwidangan Jagat Gianyar, di Keramas jero nyidang meli tanah. Bolantas kita, di usia jero 23, nyidang jero meli rumah. Kengken caran pangidang kita untuk memotivasi diri selageng benyo megae. Karena jero konsep berpikir, saya tidak akan menjadi seorang pewaris, tapi sayalah yang akan mewarisi, memberikan sebuah warisan kepada anak cucu saya nanti. Kita bangga pada diri sendiri, oh ne sekayo gelah raga ne. Ya nu orang tua memang do bangga malu. Gitu. Karena napi, karena iraga pang bisa ngasilang pedidi. Ingat tang pitutur jerone. Agat adan hidup ring merje padone. Luwung adan karmone. Len jero. Lemah peteng jero sibuk memantra. Lemah peteng jero sibuk nguyang kleneng kamu mai. Kadi raso ngalih tunangan sing man. Kadi raso
Nganggur sing ada waktu apa? Kita shopping sing nyidang jero. Nganggur ngalih tunangan sing nyidang kumpulan sibuk melayani umat. Kewah kan dari jero. Saya bilang petang jero ring ajang ida batara susunan riki. Yen petang sungsut ring kena sering jero sedih. Apa mengkado kita? Kene hidup sing nyidang menikmati usia muda. Kalau kengkian nak mategul tanpa tali sing nyidang kal ngelit kita. Jani seumpuk senun raga bang kebebasan untuk hidup. Dadi bebas kalau ingatan pilih-pilihin pergaulan en jelek do laksanange. En luwung laksanang. Ingat pitutur jero tenyan. Nggih. Sing kenoban mani puana jani jero bisa ndur kene binjap dekat jumah bisa mati nak angkian manileh. Kuala jero unteng ni ngemang tetua tekeneng semeton jero driki. Yani ban kesempatan jani gen mani mati la ramo nak ikan maluan kali mati di mati la ramo pangsing di mati maro banyak ngeling. Meh bu pak adik kalian adik tiang pangsing kita dinu hidup jani luwungsan ben ngupo piro yo. Karena hutang raga sebagai seorang anak teken orang tua kewajiban raga sebagai orang anak kepada orang tua ni konapi memberikan yang namanya dia kebahagiaan lahir batin, menjaga dia, menjaga kesehatan dia ne. Utang orang tua kepada anak satu ada madan prano data iraga mutang panak iraga ne raga jak telu ne mutang ken orang tua utang napi utang badan yen sing orang tua ngai sing idang lekat raga ne. Ane kedua brano data karena orang tua ngician raga seguna kaya raga berhutang masih berkewajiban mani slogan ti jani raga biani je orang tua mani raga ngekalmian orang tua. Gitu. Bolantas kita iraga sebagai seorang anak begitupun sebagai orang tua harus raga saling mengisi satu sama lain. Akat yang cara raga sampat yen sampat membesik-besikan aluh ngelungang, yen subuh raga dah dibesik kewah kalau nak ngelungang. Apa je munyin pisago ni jelek tu. Dadi dingang kuala do abo mule nekat di rurung kutang ben yo. Do abo mule pangsing ke jumah dadi wogo, dadi uyut, dadi ngerebeda pangsing kita. Nggih, eling ngsan irago di keluarga pangnya gemah lipah loh jinawi pangnya paras-paras serponayo pangsido pekedek pekenyam niko ne aptiang. Yani orang tuan jak dua bapak na Pak Eka je ibu ne menjujuk makin riki. Menjujuk jani melap ke panae. Uling ka pertama jani. Putu umah jani batis ibu jak bapak itu. Nggih. Batis saya umah buat kita nunas doa restu. Ditu nak ditu di samping babantan ne. Nah, itu subuh umah cokor orang tua ne minta doa restu kepada orang tua pangiraga dadi panak suputra. Umbah malu, uling ibu malu nak ibu ning lekadang, uling meme malu umbah batis ne. Nggih. Niki ne paling penting. Niko ampun, umbah batis ne kiwo tengan bapak je ni. Patuh masih kita umbah cokor ne pangkupo saksi mangkin ring ibu ne je ayah ne, mangkin sampun genang mangkin centong ne mangkin. Genang mangkin centong Gus. Nah, mangkin durus mangkin punika sembah batis orang tua ne. Orang tua maka kalih urut-urut sirah ne. Icena doa restu. Pangsido yo rahayu dadi pianak kinten. Nggih. Urut-urutan doakan yo panake, icen yo doa restu, pang yo sido selamat rahayu ngumargi yang saudarmo kauripan. Ke bapak aja nih, Gus. Nah. Nggih. Mangkin kadek mangkin. Patah masih kinten. Nggih, Dek nggih. Minta doa restu kepada orang tua. Nah, kita sah. Kampun. Nah. Niki ane paling penting. Niki madan mayatnya angge, yatnya sih, yatnya tresno adalah niki yatnya paling utama dah dosne. Nah, minta doa restu kepada orang tua pangsido selamat rahayu. Ke bapak mungkin pesuang nak emunyi Pak Bu minta maaf yang nah kita yang saing IDP sabo yang melali kita model ne mana yang jadi ne paling ganteng ne saya rariangon sejati ne ne umbah mungkin cokor ibu umbah gosok-gosokan nak ya gosok-gosokan kompun. Duag ne. Minjap man bawa belanja, minjap beli layangan. Ke bapak mungkin. Nggih. Ampun, mungkin minta doa restu mungkin pada orang tua, nggih. Nggih.
Nggih, minta doa restu. Pang selamat, pang rahayu, Rangga nggih. Bapak mangkin. Nggih. Sampun mangkin ngiring sayaga jagi pacang muspe. Sampun uning ayang jero tertua dasar bebantenan makna filosofi sampun jero sobiahang. Gumanti mawit saking niki sida raga nemu rahayu maka sami kenten nggih. Makin sayaga dumun antuk sekar makin